Rapporti f'diversi mezzi ta' xandir qed jindikaw li l-MP Laburista Miriam Dalli mistennija titlaq minn Brussell biex tieħu l-post vakat minn Joseph Muscat fil-Parlament Malti. Dawn l-aħbarijiet bdew joħorġu appena l-kandidati tal-Partit Laburista li kien fadal mit-tieni distrett iddikjaraw li mhux se jikkontestaw l-elezzjoni każwali biex jintela s-siġġu tal-eks Prim Ministru, mhux ċert jekk din kienx deċiżjoni tagħhom jew waħda sfurzata fuqhom. Ir-rapporti indikaw li din il-mossa kienet imbuttata mill-Prim Ministru Robert Abela, madankollu meta staqsejna lill-Ministru Byron Camilleri u saħaq magħna li l-Partit Laburista mhux Robert Abela. Għalfejn Miriam Dalli ġejja lura Malta tikkonferma se tiġi kooptit fil-Parlament? Dak huma deċiżjonijiet li jieħu l-Partit Laburista mhux jien. Qed tikkonferma li din deċiżjoni ħadu Robert Abela waħdu. Partit Laburista mhux Robert Abela. Net News ċempel lil Miriam Dalli biex jistaqsi dwar dan. Hello. Hi, Onorevoli Dalli. Min inti? Hi, Kinku Tajjar minn Net News qed nirrekordja t-telefonata. Għadda meeting taħu paċenzja. ċempilli iktar tard. Stan ċempillek f'xi ħin partikolari jogħġbok. Iktar tard għandi siegħu nofs oħra. Okej, nsempillek siegħu nofs oħra, grazzi babaj. Thanks, bye-bye. Kif temna magħha erġajna ċempilna iżda minkejja li aħna żammejna l-ħin miftiem Miriam Dalli ma qabditniex. Diverting to voicemail. Kinku Tajjar, Net News.